Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi ada di sate khas Tegal, tapi adanya di Purbalingga. Sate domba nih. Joni makan domba nih. Kita lihat, masuk ya. Tuh, domba. Daging domba. Mantap. Warungnya seperti ini, sederhana tapi nikmat ini. Yes. Pak Kone man. Sate domba masukin YouTube nih. Yes. Ini sate domba khas Purbalingga. Yes. Ya, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.